Početok na prevrot Makedonija i Đorđe Petrov, Rabotnički. Ajde! Matej! Đorđe Petrov, екипата на Македонија, Đorđe Petrov го изравнува резултатот на 1-1. Стрелец на голот играчот со број 14, Али Адем. Český. Makedonija, Đorđe Petrov, Rabotnički, 2-1.
полза екипа. Portador deixa Arsinho 0, Tickfresh 5. Krajna krv, Arsinho Tickfresh 0,5. Delegat nowy na prawej ręce Cwetanowski. Kontrola na sudzenie to Saszo Łazarewski. Początek na prewarat Fadar Szkembija. Prawda, Sowice, mamy wolnostowy adresę gracza Cofy, Cibrije Sowidowe z partiu Sebastian.
guys, come on! Staviš, Jani! Paš desno! Paš desno, Čoče! Prvo šumi! Ajde! Šumi! Prvo, Butur! Paš desno, šumi, slijepo! Sport! Prvo šumi! Ne mi špi, čovjek! Kaži go! Izlazi Butur! Mika! Bravo, Ino, sam dalje! Ajmo! Sam si mi bravo! Vajca! Bravo, Mirza, ok, ajde, Beli! Ajmo do kraja! Bravo!
Prima che Bonaci di prova la futbolista Liga con i tempi stessi sono per risultati nuova stranamente. Organizzata la natura di vostro specialista di vedere la partita. Non so che Bonaci di prova nuova